салом бародарони азиз, бо шумо ҳастам дилҷӯи хатлон дар канали Хакер ПК. хуб бародарони азиз, мехоҳем ба воситаи телефон дарсҳои компютериро бигзарем. хуб дарс мегзарем. агар ба шумо маъқул шавад дар комментария нависед. ҳар видеое ки мекунем мисол дар бораи компютер ва мисли дарс мегзарем. хуб имрӯза яъне дарси аввал қисмҳои асосии компютер. яъне ки компютер 4 қисми асосӣ дорад ва дар китобҳои нав бошад 5 қисм мегӯянд, чунки принтерро ҳам ба қисмҳои асосии компютер илова намуданд, зеро бе принтер ягон чиз чоп кардан намешавад. хуб ба қисмҳои асосии компютер дохил мешавад: аввал блоки системавӣ, дуввум бошад монитор яъне экрани дисплеер, севумин клавиатура, чорум бошад мушак. хуб чуноне ки ишора кардагӣ бародарони азиз, ина қисми аввал яъне ки блоки системавӣ, дуюм бошад яъне монитор, сеюм клавиатура ва чорум бошад мушак. хуб бародарони азиз, яъне блоки системавӣ, намудҳои блоки системавӣ чӣ гунаанд дар расм нишон додагиаст ва блоки системавӣ яъне системни блок ҳамон аблошкаи руш бигем, яъне ки ҳамон тинкоҳое ки дар бараш ҳаст, мисол ҳамон кейса меган, ҳамин коробкаи холиша. яъне ки блоки системавӣ аз ҳама қисмҳои асоситарини компютер буда, дар он тамоми амалиётҳо иҷро карда мешавад. хуб ин намуди блоки системавӣ, яъне ки берунаш ва инаш бошад дохилааш. дар навбати худ блоки системавӣ аз чунин қисмҳои асосӣ иборат аст. яъне ки дар даруни блоки системавӣ чӣ чизҳо ҷойгир аст? якум микропротсессор. микропротсессор элементи асоситарини компютер буда, дар он тамоми амалиётҳо ва ҳисобкуниҳо иҷро карда мешавад. яъне ки микропротсессор кадом навъ мешавад гуфтагӣ аст. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, 4 ва ғайраҳо, AMD ва ғайра. компютер низ ҳамин навъ мешавад, яъне компютерҳо ҳам ҳамин навъ мешаванд. хуб шакли берунашай, яъне ки рӯи ҳамон аст ва ин тагаш. хуб боз дар дохили блоки системавӣ ҷойгир аст диски сахт, ё ин ки винчестер мегӯем. диски сахт таҷҳизотест ки дар он тамоми маълумотҳо, файлҳо ва программаҳо нигоҳ дошта мешаванд. пас аз хомӯш намудани компютер низ маълумотҳои винчестер боқӣ мемонанд. ҳаҷми винчестерҳои ҳозира аз 40 гига зиёд мебошанд. яъне ки ҳангоме ки мо ягон видеоро ё ки ягон чиза дар дохили ҳамон компютер сахранид мекунем, ҳамин винчестер сахранид мешавад ва кае ки ба мо лозим аст метавонем ҳамонро бинем. ин ҳам шакли рӯяш ва шакли дохилааш. хуб боз бародарони азиз, ҷойгир аст хотираи фаврӣ, яъне оперативни памят, яъне оперативка мегӯем. оперативка таҷҳизотест ки дар он тамоми маълумотҳои муваққатӣ сабт мешаванд. яъне ҳамон маълумотҳои сабт мешаванд ки мисол мо кор кардастем, ба ягон ҷо медароем, ҳамонҳо ҳам хел местанд ва пас аз хомӯш намудани компютер маълумотҳо нест мешаванд ва ҳаҷми хотираи фаврии ҳозира аз 128 мегабайт зиёд мебошад. хуб шаклиш ин хел аст. платаи системавӣ, плата мегӯем хидмат. платаи системавӣ яъне дар он аксарияти элементҳои дохили блоки системавӣ микропротсессор, хотираи фаврӣ
و سخمه های الکترونی جایگیر شدند. خوب برادران عزیز، انا اینجا جایی که همون اپراتیکه را جایگیر میکنیم. یه جای کولر است برادران عزیز، این شکلش، و باز جایگیر است در داخل بلوک سیستماوی تجهیزات تامینات برق، یعنی بلوک پیتانیا در قفای بلوک سیستماوی جایگیر است، یعنی که همه با برق تامین می نماید. همون داخلی کم بلوک سیستماوی را همون است، یعنی تجهیزات تامین برق تجهیزات است برای با برق تامین نمودن داخلی کامپیوتر. خوب این شکلش این گونه است. و دیگریش جای دیسکی قایش، یعنی دیسکواد برای با خوانش و ثبت معلومات در دیسکای قایش. اینا برادران عزیز شکلش این گونه است. خوب باز برادران عزیز در داخلی بلوک سیستماوی جایگیر است دیسکای کامپکت دیسک ها، یعنی CD DVD برای با خوانش و یا ثبت معلومات ها در کامپیوتر. دیسکای CD باز CD روم DVD و غیره. خوب اینا برادرها شکلش. باز جایگیر است ویدیو کارت برای در اکران نشان دادن تصویرهای دینامیکی، کینو، کنسرت، انیماسیا و غیره ها. شکلی اینش کارت آوازی، یعنی کارت آوازی برای آواز رو تأمین کردن. یعنی مثال یکان سرود میمونیم یا که یکان ویدیو برای آوازیان رو تأمین نمودن خدمت میرساند. خوب باز برادران عزیز جایگیر است شمال کنک ها، ونتیلیاتور ها، اساساً دو یا سه تا مثال در همان جایگیر میکنند. یکم برای پس نمودن حرارت میکروپروسسور، دومین برای پس نمودن حرارت داخلی بلوک سیستماوی و سومین اگر باشد اساساً برای پس نمودن حرارت میکروپروسسور و ویدیو کارت می باشد. شکل هاش مثل دو شکل شده اینجا نشان دادگی است. شکل یکم یعنی شکل A و شکل B. نمودی ونتیلیاتورها H برای میکروپروسسور و B برای قسم های داخلی بلوک سیستماوی. خب باز تکمچه های قسم بیرونی بلوک سیستماوی، یعنی که در بیرونی بلوک سیستماوی کدام تکمچه ها جایگیر است و برای چی خدمت میکنند. در قسم بیرونی بلوک سیستماوی عادتا دو تکمچه موجود است. تکمچه کلان برای با کار در آوردن کامپیوتر، یعنی همون تکمچه پاور میگوییم، برای کامپیوتر رو با کار در آوردن خدمت میکند. تکمچه خرد باشد مثلا برای در حالت کارناشویم کامپیوتر تکرارا با کار در آوردن کامپیوتر، یعنی که پریزاگروسکا است. تکمچه پریزاگروسکا در پایانی همون تکمچه پاور و جایگیر است. وقتی که زیر میکنیم کامپیوتر پریزاگروسکا می شود. تکمچه های باقی مانده عادتا برای دیسک جاها تعلق دارند. حالا در قسم بیرونی کامپیوتر معاصر اینچنین USB لانه ها و لانه های بلنگویک ها و گوشمانک ها جایگیر می شود، یعنی که همون تکمچه هایی که
дар берун ҷойгир аст барои дискаводро берун баровардан ва барои садобарорат часпондан хизмат мерасонад. яъне ки қоидаҳои бехатарии компютер. ҳамон блоки системавӣ. блоки системавӣ бояд аз таъсири механикӣ хеле эҳтиёт намояд ва кӯшиш кунед ки он ҳар қадар камтар ҷой иваз намояд. яъне ки ҳамон блоки системавиро фақат дар як ҷо нигоҳ доред. мисол аве ки илави хона мебари улави хона меёри неё, дар ҳамон як ҷо бестад бисёр хубтар аст. дуввумин бошад, дар ҳолати кор ба кофӣ ба қафои блоки системавӣ даст расондан мумкин нест. яъне ки аксаран мо ягон флешкарта ёки мушака ягон чиза сахт мекунем, ҳамин хел дар ҳолати кор кардани компютер мумкин набуд даста ба қафош бурдан. ва сеюмаш бошад аз корношоямӣ винчестерҳо аз корношоямӣ вентиляторҳо блоки системавӣ мунтазам хабардор шуда истодан лозим аст. яъне ки бояд ҳамон назорат кунем ки вентиляторҳои дохили блоки системавӣ кор кардестанд, яъне ки барои ҳарората паст кунанд ва агар ки кор накунад, мисол компютер беҳад маҷбур кор мекунад, мисол мечаспаду чӣ ва ба компютер зарар мерасонад. хуб бародарони азиз, дарси имрӯза дар бораи блоки системавӣ буд ва дар аввал гуфтем қисмҳои асосии мисол 4 қисм ва дар бораи яке аз онҳо маълумот додем ва дар дарси дуввум мебошад дар бораи монитор мегзарем. бародаро, агар видео ба шумо маъқул бошад, лайк монед, подписатсия кунед ва дар комментария нависед. иншоаллоҳ ҳамаи видеоҳоро ҳамин хел давом додан мегирем.